munaspa hermano, hermana, allinyachu kaygi, kusisqachu, llakisqachu, mana chaypis, kay punchaypi noqanchik kallpachakuspa kasun Jesucristo palabrampi. Allin hamusqa kay programación de escuela sabática quechua parlaypi. Maypita noqanchik parlarispa kasanchik kay libro de Marcos Manta, ichari? Sichusqan reparayki chayqa lección número 5 piña noqanchik karisanchik. Entonces, taskispa kana, astawan yachana imatachus nita munawanchik, imayna karqa Jesucristo kawsaynin kay según libro de Marcos. Chayman hinata munasqa hermano, hermana, qallarispa kasun, porque lección kunan diapaj niwanchik ichari, milagros alrededor del lago niwanchik. Gocha yaku kantupi Jesucristo ruwaspa karqa ashka milagrusta. Maypita payqa sumaqta waqaychaspa karqa runa masinta yachasqanta ichari, chayman hinata invitaspa kaygi kicharinata maychus kasan kay libro de Marcos capítulo 4 versículo 35-41 últimos versículos pikaypi noqanchik reparasun imaynatata ichari Jesucristo llank'arispa karqa yuyarichisayki. Kay semana lección de escuela sabática parlawasanchik gocha kantupi Diosninchik obrasqa milagrusta. Madan karqa propósito imaraygu pay ruwaspa karqa kay obraspa karqa yachachiy munaspa ichari chantapis wakin runas qhawanankupak kay hatun milagrusta. Ñawirin entonces Diospaj palabranta kay Marcos capítulo 4 versículo 35 al 41 niwanchik sumaqta ajinata. Jesús thanichin wayrata phiñarikuq gochatawan niwanchik. Chay p'unchay ch'isiyamusaqtin Jesús paykunaman nirqa, haku rinachik gocha chimpaman nispa. Runasta sabespata Jesús pasarqanku mayqin botepichus kasarqa chaypi. Chaypitaq waq botepis kallarqata. Chanta ichari, kay español penisulman pero ichari, chanta manchay sinchi wayra oqharikurqa, yakupis qolchoqearqa, boteman hunt'ayusarqa, chayrayku botega ch'inchayrakusaqta botepita qhipanejpi Jesús puñusarqa. Chantapis puñusaqtinqa umanta sawanapi atiguspa chanta yachachisqasnin payta rich'arichispa nirqanku. Chanta yachachisqa manachu qan yakikuyki noqaykumantari, manachu noqaykuta dakunkiri, yakuman chinkaykusanchikña nispa. Jesusqa hatarimuytawan wayrata k'amispa karqa. Chanta gochatapis nirqa ch'inkay, sayay nispa. Wayrata thañirqa may ch'inta karqa nispa. Munasqa hermano, hermana, kaypi noqanchik rikunchik hatun milagruta. Maypichus hatun tormenta karqa ichari, maypita gocha yakuqa chantapis phiñarikuspa karqa, oqharikuspa karqa. Chay yakutaq yaygusarqaña ichari bote ukhuman. Hinallapita yakikuspa karqanku yachachisqasnin maychus discípulos. Noqanchik kaypi reparaspa kanchik iskay kimsa yachayta. Maqinkuna kay kasan. Primero Jesucristoqa planeaspa karqa y planearqa yachachisqasninwan kusqa haku rina. Yachachimusun, yayguspa kasun, haku noqanchik rina tiyan. A veces noqanchispis planeanchik chay kikinta y kayta ruwasun, hanqaykuqmi ruwasun, kay kikinta ruwana tiyan nispa planeanchik. Jesucristuwan kusqa kasarqanku yachachisqasnin. Pero chanta niwanchik ichari, chanta manchay sinchi wayra oqharikuspa kasqa.
Chay iska yachay munasqa hermana niwanchiki, a veces planes pega noganchik ninchik runa simiwan ajina kanga nispa. Chanta ma ajinachu ichari Dios pah planin wajinata, Dios pah munaynin ujinata noganchispa. Entonces paygunapaqpis ajina kasqa, paykunaqa mana gocha sara yakuma yaykuy munarqankuchu, yacharqankuchu, yachispaqa manachi yaykunmanchu karqa. Sin embargo paykunaqa sumaqta riytawan planearqanku. A veces llakiykunas tiyan, ichari wayras hamun noqanchikman problemas, ya putiykunas, llakiykunas, deudas, ichari ima onquykunas. Noqanchiktaq tapukunchik munasqa hermano, imarayku kay pasawasan, acaso mana Dioswan kuska kawsakuniri? Ichari, acaso Diosninchik qonqawanchikñachu? Sichus ran cristiano kayki, Dioswan kuska kawsakuyki chayqa, mana niyta munanchu libre de preocupación kananchispa munasqa hermana. Wakinkuna ninguy imapaq noqaman Señor qayllakusa, si llaki problemas kallanqapuni. Machus diferencia kasan, pichus Dioswan kawsaqkuna llaki tiempo hamuptinkoqa yachanchis pimanchus qonqorikunata, yachanchis pimanchus yanapata mañarikuyta munasqa hermano. Ajinamanta pacha kay yachachisqasninpis discipulosqa k'askaykusqanku, rich'arichimusqanku Jesucristuta, may sumaqta payqa siriyikuspa puñurisarqa. Hinallapita Señor nega, acaso mana dakuyki noqanchikmanta? Hinallatataq noqanchispis tapukunchik, Señor, acaso mana dakunki noqaykumanta ira kay onqoyniyuq, deudayuq, llakipi kasani, injustiapi wawasni wañun, ichapis maqlla munasqayki drogaspi, alcoholpi, acaso mana dakunki? Jesucristo dakun noqanchikmanta. Chayrayku payki kutichispa karqay sayay nispa nerqa wayrata, chantapis ch'inkay nispa nerqa, chay palabranwan chantaqa chay yaku qochaqa ch'inkasqa, mana ni hayk'aq ch'inkananta kasqa. Hinallataq discípulos nerqa paykunata nerqanku, hinataqpuni pitaq kanmanri nerqankuy, paykunamanta nerqa imaraykutaq kay hinatapuni mancharikunaykichisri, manachu creykichik imataq nispa nerqa Jesucristo. Paykunataqri nerqanku manchariwan t'ukuspa ninakurqanku, pitaq kay runari, wayrapis qochapis payta kasunku nispa. Es que Señor ninchayqa munasqa hermana entiendenayki tiyan, dueño kay mundumanta, tukuy imamanta, imachus noqanchispata kasqanta dueñollataq manima pertenecewanchikchu. Chayrayku paykunaqa tapukuspaqa reparasqanku Jesucristata nisqa, acaso mana creykichikri? A veces, ¿de qué sirve ir rinata iglesiaman, diezmana? ¿De qué sirve noqanchik allinta sumaq vistigukuspa rina iglesianchikman takurikamuna? Ari iglesiaman rini kuska kawsakuni Señor ninchikwan. Llaki hamuptin, supay tentaqtin, problema hamuptin putikuptinchis, noqanchikqa ma creysanchikchu Señor ninchikpi. Tapukusanchik qanqa qonqawayki nispa, ichari. Sin embargo, Jesucristoqa mana qonqawanchischu. Pay munan creenata, allin creenata, chay llaki tiempopipis payman sumaqta k'askakunata munasqa hermana. Taskispa kasu, lección de escuela sabática, yaykuchillawanchikta ichari maychus karqa historia kay Gadara llaqtapi. Gadarenosqa llaqta masis karqanku, maypichus aska kuchista uywaq karqanku. Hinallapita nin kay canto Gadareno llaqtapiqa ajinata Jesús nisqa, kay capítulo 5 del libro de Marcos, del 1 niwanchik al 6 ajinata. Ajinamanta Jesús yachachisqasninwan chayarqanku qocha chimpaman, Gadara llaqtaman, boteman uraykusmanta payta tarispa hamurqanku supayniyuq runa, panteonmanta lluqsimuspa. Chay runaqa
tiyakuq panteonpi manataq pipis watayta atejchu ni cadenawanpis ashka kutitaña chakisninta makisninta cadenaswan watasqanku sapa kutita cadenasta itiraq manataq pipis manapis pipis atirqankuchu atipayta kaypi reparaspa kanchik imaynata Jesucristo chayasaspa kay Gadara llaqtamanqa paykunaqa tinkunakurqanku uqwan ichari uq runa maychu supayniyuq kasqa paypi hinallataq kay supayniyuqqa hermanos niwanchikji panteonmanta urqusqa hina karqa entonces niyta munawanchik a veces nuqanchispis kay hallp'api kawsaspa kasanchik ampasqa hina panteon ukhupi ichari kawsayninqa mana kawsaychu karqa kawsayninqa ampasqata hina wañusqaqta hina karqa munasqa hermana imaraykuchus pay ukhupi karqa uq supay chayrayku watasqapis itiraq nin brazosninta makisninta rumiswan alatapuni payqa nin ichari raskakuq kasqa entonces chay kawsayqa mana kawsaychu karqa chayrayku wañusqa kawsay hina payqa apaspa karqa hinallataq nin ichari chay runaqa karumanta pacha Jesusta rikuspa correrqa ñawpaqinmanta qonqorikuspa sinchita qaparispataq nirqa Jesus sinchi hatun Diospaq churin imata ruwanayki tiyan nuqawanqa Diospa sutinpi mañakuyki ama ñak'ariñachu nispa chayta nirqa imaraykuchus Jesusqa kamachisarqa millay supay lluqsi chay runamanta nispa chanta Jesusta porqa ima sutiyki nispa payta kutichispa karqa sutiqa tropa imaraykuchus aska kayku nispa chay runa hukunpiqa ma uqllachu karqa uq tropa supaypa hina karqa paypiqa entonces chantaqa Jesusta mayta mañakusarqa ama wich'unanta chay chiqamanta urqu qayllapi ashka kuchis mikusarqanku supaykunata Jesusmanta mañakurqanku saqewayku kuchisman yaykuqta nispa kay tropa ukhupi munasqa hermana clamasarqanku mañakusarqanku pita Jesucristuta ama wanchiwaykuchu kay kuchis ukhuman yaykuchiwayku nispa hinallataq Jesucristo kay versículo 13 nin chanta Jesús sagerqa ahinata ruwanankuta maymillay supaykunata runamanta lluqsitawan kuchisman yaykurqanku chay kuskata iskay waranqa hina karqanku hinapi imata hina correspa qanqata wich'ukurqanku gocha ukhuman wañuranankupaq munasqa hermanos masqa sorprendidos kanchik kay historiawan ichari imaynataqa uq tropata urquspa karqa supaykunata chay runa ukhunmanta paykunaqa primero reconocerqanku pichus kasqanta Jesucristo chayrayku chay runaqa chay supayqa tapurispa karqa imata ruwayki nuqaykuwanri nispa nirqa Jesucristuta hasta supa yachan pichus kasqanta Jesucristo hasta supa yachan masqa atiyniyuqchus kasqanta Señor ninchik chayrayku paykunaqa mañarikurqanku ama wanchiwaykuchu dejawayku lluqsiyta kay kuchis ukhuman nispa chayrayku kuchis ukhuman yaykuspa karqanku lokayaspataq paykunaqa gocha ukhuman wich'uytawan wañurqanku masqa atiyniyuq Señor ninchik imaynata payqa a veces Satanás munasqa hermana lokayachiwanchik ichari mana kawsanata quwanchik pero sichus nuqanchik Cristuwan kawsakunchik chayqa payqa kawsayta quwanchik si nuqanchik Cristuwan kuska purinchik ñawirinchik mañakunchik chayqa wiñay kawsaypi kasun mana kay supay hina runa hinachu nuqanchik
panteón pijina o años cajina causasun. Chayraigu reflexionana tiyan hermanos, hermanas, pipino ganchik creesanchik, maypino ganchik creeninchik, mañakuyninchik kasan. Hinallataq munasqa hermanos, pikunachus y chay wahyachay chay santa, porque kay versículo 14, 15, 16, kay capítulo de Marcos, capítulo 5 de Marcos, niwanchigi, imaynataqa chay kuchisqa dueños niu kargangu. Chay dueños ninguta usqay corremuspa hamurgangu, orqo pataban Jesucristuta risqangu, y pikaykiri qanqa, y maraygu kuchisnikuta wanchigi, corre ripuy nispa nisqangu, usqayta ripuy ama molestawaykuchu nispay, hamuspataq nin ichari paykunaqa rikuqkunata hamurqanku, willarqanku imaynatachu supayniyuq runa sanuyapurqa nispa. Hinamanta munasqa hermanos, kay runasqa wich'usqanku Jesucristuta, wich'uytawantaq porque kuchisninku pierdesqanku. Paykunata astawan valesqanku chay kuchis ichari, ma valecherqankuchu chay runa, pichu sanuyapurqa, pichu sanuyapuytawan chay supay niyuq runa sanuyarqaña, astawan kuchisninkuta paykunaqa tapurikurqanku. Chanta runastaq maypuni mañakuytawan Jesustaqa hallp'aykiman ripuy ama noqaykuta molestawaykuchu nispa. Imarayku paykuna hina actuarqanku. A veces noqanchispis desprecianchis Jesucristuta. A veces llaki hamun noqanchis nisanchikñay, ay ripuy Señor llakiyta apachimuayki. Si astawan iglesiaman k'askani chayqa llaki hamun, pruebas hamun, ma allin benditay kanchu, sábado ma trabajanichu, ma golqeyuq kasanichu, quejakuspa kasanchis. Astawan importawanchis chaykuna sichari golqe, cosas materiales. Sin embargo, mana qhawaspa kargankuchu ni reparargankuchu, imaynata Jesucristo chay runata sanuyachispa karqa, ichayri supayniyuq karqa ukunpi, pero pay sanuyarqa. Kikinta noqanchispis pasasanchikman munasqa hermano, hermana, reclamasanchikman, chanta laduman churaspa kasanchis Jesucristuta. Ama chaypi urmanachu, al contrario, atiendekuspa, hapikuspa Señor ninchikmanta noqanchik taskikunanchik tiyan. Kay kikinta noqanchik yayguspa kasun, kay kinsa yachayman, maypichus niwanchik montaña rusa de Jesús nin. Kay lección de escuela sabática niwanchik imaynata Jesucristo munayninpi noqanchikta yachachiwasanchik tukuy clase imasta ichari. Hinallataq noqanchispis yayguspa kasun kay libro de Marcos capítulo niwanchik ichari 5 versículo 21-24. Maypi nin ahinata. Jesús uywaita botepi kutirerqa, chay qochaq chimpanpi qocha cantumpi kashaqtin aska runas payman tantakamurqanku. Chanta sinagoga uyninman kuraq kamachin Jairo sutiyuq hamurqa. Jesusta rikuytawan ñawpaqinman qunqurikuspa mayta puni mañakurqa. Ususi wañupushan, hamuriyaya, makisniykita payman churay, sanuyachispa kay nirqa. Jesusqa Jairowan riytawan ashka runas qatirqanku. Iskinakupita Jesusta ñit'isarqanku nispa. K'askaykusqa nin uq runa munasqa hermana, hermana. Uq runa maychus principal, maychus sumaq clasemanta karqa. Kay runari Jairo sutiyuq karqa. Payqa ma creerqachu Señor ninchikpi. Mana cristianuchu, mana adventistachu, ni may religionta payqa seguirqachu. Pero payqa uyakiniyuq karqa. Ususin ichari wañupusarqaña. Unqusqa kasaqtin wañuy patapiqa kay tataqa ma importarqachu sichus adventista, ima religión mantachus kasqanta. Payqa usqayta maskarqa pita Jesucristuta. Chayrayku payqa laduman churarqa chay orgullunta tal vez ichari, sin embargo masarqa Jesucristuta. Makisniyaykitapis churari Jesucristo. Pay sanuyananpaq nispa.
Jesús paita uyaritawan rerga kuska hakurina. Entonces uhtropa nini ashka runas gatisrangu. Chay purispata Jesucristo taga nitisargangui mana purichia tisarganguchu. Kaiman hinaman nitisargangu. Chayllapita registran hermanos Biblianchik warmita. Warmi nin purisahtin Señor pahmantunta tokaygusqa ichari makinwan. Pitaq kargari kay warmiri kay noqanchik tarisun versículo 35pi karganin chayta warmega nisahtin maypinin chanta Jesús muyuyninta qawarerqa rikuyta munaspa pichus llankayusqanta warmitaqri sanuyapusqanta yachakusqa Jesusman chimpaygorqa manchariywan k'askariyta ñawpaqeman qonqorikuspata imachuspaypi ruwasqanta willarqa Jesustaq payman nerqa waway creesqaykirayqa salvasqa kayki kay warmiqa yawarniyuq karqa y yawar qonqoyniyuq karqa ashka tiempotaña watastaña chunka iskayniyuq watasta payqa sufrispa karqaña kay yawar paymanta lluqsisqanmanta hinataq mana fuerzayuq kaspapipis payqa pisuman qonqorikuspa mantun tokayguytawan llank'ayguytawan nin ichari sanuyapusqa yacharqaña pay Jesucristutaq tapurqa pi llank'aykuwan pero Jesucristo aska runas kaypi kasanku pillapish llank'asuykiman es que Jesucristo yacharqa paymanta poder ati lluqsisqanta chayman hinataq kay warmiqa qinqakuspa payqa nerqa noqa Jesucristutaq kutichirqa creesqaykirayku salvo kayki corre ripuy sanuyapuykiña sonqo t'ikakuywan payqa ripurqa onqoyninmanta sanuyapusqa kasqani nispa chay warmita munasqa hermana masqa kusikuywan ahinata noqanchik creenachik tiyan ichapis Jairoqa llakisqaña kasarqa ichari kay Jesucristoqa mana importanchu llakinayqa noqataqa dejarpawan kay warmitaraq atiende nispa chayrayku nin k'askayamusqanku nin Jairoman runas paypitaq nerqa icharin Jairo ichapis nini Jairo amaña qanqa Jesucristuta chay hinata usqayta apañachu imaraykuchus nin ichari wawaykiqa wañusqaña imapaña qan apayki Jesucristuta chayta nispata Jairoqa llakikuspa karqa sin embargo Jesucristo uyarisqa kay nisqankuta wawqi masinku paytaq nisqa ichari ama llakikuychu Jairo haku noqanchik usqayta rina wasiykiman nispa Jairoqa chay palabranwan creespaqa rerqa hermanos wasinkama chayasqanku chay wasin chayasqataq rikuspa karqa imaynataqa kamapi ususenqa wañusqaña tarisqa hinata Jesucristo yaykuytawan niwanchik ichari makinmanta hap'iykuspata Jesús nerqa talita kumi nispa chayqa niyta munan imillitay kanta niyki hatarikuy nispa ahinata nispataq declaraspa kay ususenqa kay wawitaqa uqharikuspa karqa wañuymanta payqa kutirimuspa karqa chayrayku nerqa talita kumi chay niyta munan imillitay kanta niyki hatarimuy nispa masqa kusikuywan munasqa hermanos sayarimurqa payqa chunka iskayniyuq watayuq karqa niwanchik chayta rikuspa runasqa maytapuni t'ukurqanku Jesustaqri runasta mayta kamachirqa ama pimanpis chay ruwasqayta willanankuta nerqata ch'iriskanman mikhunata qoychik nispa nerqa imatas uyasaykichik kay ch'iriskanman usqayta mikhuchinchis nispa hermanos kaypi rikunchis noqanchik kay hatun milagrota a veces ninchik pi astawan creen Señorpi
pichus sábado, pichus congregacun, pichus ofrendan diezman icharin, pero kay runa mana creergachu Jesucristupi, llaki tiempopi mascarga Jesucristuta wawanta samiyachinanpaq. A veces noqanchispis chay kikin ruwasanchis, llaki tiempollapiña mana solución kaqtin Jesucristuman ririsanchik, Jesucristumas k'arikusanchik risian, noqanchik atisqanchikta obranchikña, ultimuta Señorman k'asqanchik, kay droga patapi kani, kay alcohol patapi kani, wañuy patapiña kani nispa icharin, pero primerota noqanchik rinanchik tiyan Señor ninchikman. Ajinamanta payqa ichapis noqanchik tukuy llakita evitasunan. Sin embargo, ultimuman masqaspipis Señor ninchayqa kuyakuynintaqa t'akamun kawsayninchikman, munasqa hermano. Ajinamanta kay libro de Marcos registraspa kasan, mashka tachus Señor ninchik llank'arispa karqa, munasqasninta ashka milagros ruwaspa karqa kawsayninkupi. Chayaspa kasun maychus kay libro de Marcos capítulo 6. Parlawanchik icharin rechazo y aceptación niwanchis. Happy pero chantapi rechazanchik. Imatanita munawanchik kay versículopi. Kay capítulo 6 niwanchik ajinata. Chaymanta llusispa Jesús kutiriporqa Nazaret llaqtaman. Yachachisqasninpis paywan kuska rillarqankuta. Samarikuna p'unchay chayamuptinta sinagogapi yachachiyta qallarispa karqa. Chaypacha ashka runas Jesús yachachisqanta uyarirqanku, t'ukuspa nirqanku, kay runa maypitaq kay tukuy imata yachamurqari, imaymanataq kay yachasqayta hap'irqaqa, imaymanataq kay milagrustapi ruwani, manachu kay carpintero hinata Mariahpa churin karqari, manachu wawqisninpi Santiago, José, Judas, Simón ima karqanku, manachu panampis noqanchikwan kaypi kashanku, nispa ajinata Jesusta qesacharqanku. Hermanos, hermanas, sabaduman iglesiaman chay samarikuy p'unchayman yaykuspa tukuypis tutasarqanku Señormanta, tukuypis tapukusarqanku pitaq kayri nispa, porque yakupis ichari yakupis kawsaymantapi wañuymantapis kawsayta supaykunas tukuymanta ruwan. Maypiya chamurqa kayri, acaso payqa mana kay carpintero wawan karqari, María mana karqa mamari, y ajina reclamasarqanku, ajinata Jesucristuta wakinkuna rechazarqanku, pitaq kayri nispa nirqanku. Sin embargo, chay tiempopi paykunata nirqa profetasta maypillapis allin qhaway llaqtallanpi ayllosninpis wasisninpis qesachasqas nispa. Chayrayku Jesucristoqa munasqa hermano hermana noqanchiktaqa sumaqtapuni waqachawanchik, kuyakuwanchik, munayninta t'akawanchik, ajinata registrasqa kasan maypichus pay mikuchillarqataq ashka runa masinta, maypitaq tukuypis Jesucristuta chay rikusqantawan creqkunaqa qatirqanku, urqu puntakama pacha pay yachachispa karqanku, oraña karqa mikunankupaq icharin. Sin embargo, mana kasqachu discípulosninta yachachisqasninta nisqa kunanqankuna mikuchichis, oraña kasan Jesucristo imatan noqayku mikuchisayku kay ashka runaman manimayku kapuwaykuchu icharin, noqayku ima kapusuykichini nispa karqa Jesucristo, noqaykukta tiyan phisqa t'anta iskay pescaditos nisqanku, chay phisqa t'antata iskay pescadostawan pay multiplicarqa mirachirqa munasqa hermanos, casi más de 15,000 personas mikuspa karqanku, ashka runa masinta mikuchispa karqa, mañaytawan payqa chay mirachispa karqa chay mikunata. Chaywanpis munasqa hermanos, a veces kay discípulos hina, kay yachachisqasnin hina noqanchispis ninchisi manima kapuanchu. Iskay pescado phisqa t'antitas mana alcanzanqachu kay askha runasman nispa.
ajinallatataq Moisés pisnerqa ichari kay barayay kapuwan Jesús noqa imaynata kay puebloykita kay llaqtayki salvasaq pero chay barawan Moisésqa alqaspa karqa yaku bochata chayminta salvakunankupaq lluqsinankupaq pueblo de Israel esclavitudmanta hinallataq icharini niwanchik imaynataqa nini David kay rumisitulla tiyan phisqa rumismanta uqsituta payqa allaspa karqa chaywantaq pay urmachispa karqa kay hatun Goliatta ichari chayrayku nillawanchikta munasqa hermanos a veces noqanchikqa ninchiki manima kapuanchu pero chay uchikata entregaspa señor ninchikmanqa hatun yachin chay uchikata chay pisita noqanchik creesqanchik kapuwasqanchikta entonces haywana tiyan Jesucristopi hatun yananpaq mirananpaq atiniyuq kananpaq munasqa hermano chayrayku Jesucristo qamta maskasasuyki Jesucristo saberqa kay historiasta qank'asqanaykipaq chay uchika kasqayki piensasqayki chayta haywanaykipaq paypi wiñanaykipaq llaqninpi sumaqta qampis wiñakunaykipaq entonces ama niñachu kaymanta ñawpaqmanqa manima kapuwanchu porque payqa kapusasuykita mañaspa kasuyki chay sonqituykita maychus uchikitata pisita munakusan señorta hayway hatunta wiñananpaq munasqa hermano hermana chay yachaykunaswan saqewasun kay libro de Marcos capítulo 4, 5 y 6 qhepanta noqanchik tinkunakullasuntaq astawan historiasta yachachinapaq kawsayninchikwan icharin apanapaq chay kikinta ruwanapaq mark'aya pachimuykichik Diospaq bendicioninwan kaychik kay p'unchaypi